Mwanchumuru kurwa umwaka bwelibwe mo chimikianda 53 goikabono igane myaka 50 na oyomo yabirike gweta kurensi ya Kenya nyakobage kwanyora obusibore gose Jamhuri Day litweliga tariki 12 umutinyi 12 umwaka wiga 2024 na mangabirika kwanikigwa kurwase county ito ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi chinga kiboigo Nairobi yonsi nigo ekiranire asensemelio muchi o Addis Ababa emergency ya Ethiopia asegi karogyo kwanekinga bali bonse bawuchya kuriya ekerugokyo obunyakirogo gose African Union Championship kati ya muskerera mu Rudinga nigo bakiranire asensebeyo litkolyankyo batikunyako bakukwanira nabo igo kwanekinga ngo kibale kweonia okwarigania ase ekyonga chinsa ibere cyobutko bwarero nkorwa Kevin Onkoba kurasa nsemelia yemanyiriro niga korwa Wilson Makori. Muraibwense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto nigo ara omoyega o Jamhuri Day yokorekana tariki 12 umutinyi 12 kera umwaka muyego yunyaka bokorekana asegetikya Uhuru Gardens ime yo muchi o Nairobi nabo abarai nigo baikirana mwenchire mo yo kunyura bali bonsi barwanirete obusibore bwense ya Kenya egatiabo hayati mzee Jomo Kenyatta amuna abanda bange abwasabo igo muske Ruto aberga kubanekeria abakenya amagendero Mambi ya rero ase egetikya Uhuru Gardens ime mucho Nairobi. Karibu! Abakenya nigo basangirikana mwenchire ya mo yogo chingera okobaro gwensi ya Kenya kwe myaka 50 mona oyomo kurwa ensi ya Kenya yakobage kwanyora obusibore omwaka bwelibwe mo chimikianda 50 mona 3 Muraibwense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto niganya kuboikirana ase ensemeyo asanya kubokura umuyego yo ikiranwa amono mokonyi bo muraibwense ya Kenya umuske Professor Abraham Kithure Kindiki na baraibanda bange ase babiri bakubanyura bali bonsi barwanirite obusibore bwense ya Kenya. We are standing here today because of the sacrifices of people who are not necessarily here today. We owe them the debt of gratitude of making sure that we sustain this country and fight for its unity and project the values for which our forefathers stood for, even as we also owe our children. Okwana chinga kyecho nigo egatia barai bakorwa amono mugavana we county ya Nairobi Muste Johnson Atasakaja babiri bagwesokya nagotea munani herbuya abarai gochia kogendera kubwatesia serikali yo muske Dr. William Samoei Ruto kunchira yamo yewekirania amagendero kurwa asensemelia ye wizara ye bolemigo ikase wizara yisemi. We are committed to nurturing this sector by providing platforms for talent development and market access. We have seen this sector grow in the past couple of years, and Nairobi is now able to attract major artists locally and internationally. We shall be honoring our artists by renaming some of the roads, and I've spoken to Mheshimiwa Jalas, our county assembly has dealt with it. For instance, Isa, one of the roads in South Sea, shall be renamed after the great hero Isa, whose brother has performed here today. One of the areas we have also seen growth, Your Excellency, is social media. Muraibwense ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto ni gabirga kokera bari bonsi babete bakurwanira obusibore bwe ensi ya Kenya anamuno mwaka bwe mo chimikianda 50 mona 3 asabirka watamna nige serikali ebegete mirobulisene yogo chia kurigereria nabo kinu uchumi yenseiga Muskerto ni gabirga ukonera igoro yogo chia kurigereria amangana yo obolemi nabo konekinga basaba babira kwanyora emirimo agento boigo abirka gotogia nagotamna nigo erubuya bakenya gochia komwachinga kichinyororo konekinga abirka ukirania ayonsi. Agro industries have more raw materials and value addition is on the rise. The agro-industrial sector is also creating more jobs each year as we gear up to compete in various export markets driven by the expanding intra-African trade, opportunities in the European Union market and United Kingdom markets, and our growing competitiveness in the global marketplace. Ladies and gentlemen,
The bottom-up economic transformation agenda prioritizes digital transformation as a cornerstone of inclusive economic growth. This is why we are undertaking an ambitious expansion. Nabo egatia baraibekirana ase omoyigo yoni ko babiro batogia bari bonsi babete bakurwanira obusibore bwense ya Kenya nagotamuna nigo barachi kogendera kubwatesia serikali elikwana kinga yabirike gokania amagendero imense ya Kenya. Freedom as a democratic republic was a historic milestone and a beacon of hope and inspiration for many African nations, and these included the Gambia. Kuroiga asensemo yegeti kya Uhuru Gardens imemucho Nairobi kwa Kevin Mkoba. Mwanchimurato kwirana ase county ya Kisii ritkori alera boigo nigo omoyigo yo ojamuhuri day nyakobogo chengerwa ase geti Kenya nturago kegutuka se wodi beno bunge ya Nyalibari chache county ya Kisii mu county commissioner wa county iga umuske Joseph Kipet niganya ko kwirana ase nseme yo abu ase boigo omukonyi bo mu governor wa county ya Kisii umuske Richo Bebo niganya ko kwirana ase nseme yo ase baba kubanyora bali bonsi barwanete obusibore namonkurwa ase rogongurwa gusi nagotamna nigo barachi kogendera ko banyora mnatoko Nomurikito Daniel Ontiri. Chinsa inye chamambia asegeti Kenya ntrago imiye wodi beno ase county ya Kisii Chiband Amatera akoro kibewa negati yaria haine kiwa sense miga asomoiga bugo chengira litko lya jamhuri asomoiga uyeragwa no mu county commissioner ase county ya Kisii Joseph Kibet mkonyi wo mugavana we county ya Kisii Muskeli Jobebo waziri au MCA we wodi Muske Steve Arika Charles Nyachae gati ya barai banda bange ukwana chinga kecho abarai abaiga go bagokera abanyankongo balia barwanirete koene kebuna Kenya ya nyoliro bosibule amatunda agendrete kokerwa na keroyo moito goikabono. Siku ya leo imetuonyesha jinsi ambavyo wale wanzilishi wa nchi yetu ya Kenya walipopigania uhuru, walipopigania nchi yetu ya Kenya kwa hali ya kupata freedom of speech, freedom of worship, freedom of movement katika nchi yetu ya Kenya. Leo hii tunavyozungumza katika nchi yetu ya Kenya tuko na uhuru wa kujisimamia na tuko na katiba ambayo inatuongoza kivyo vyote vile katika serikali yetu kuu na serikali yetu ya ugatuzi. Asense mwende umuskari kanigo keregetambokiro cyumuyogo yo koleka se wodi beno nesikene we government abuna umuyogo yiga ni goregati yemega iyo rachigosoa ase vitabu bya wodi yo. Hii kukuja sherehe hapa ni kutangaza uhuru wa Nyantrago, kwa vile tuliongea na mheshimiwa Zahiri Janga akasema ile promise president alipeana ya milioni 200 ya kuanzia uwanja anaendelea kuifuatilia. Na sisi kama MCA tuliongea na governor wetu Simbarati akasema kwa hii budget kabla tufika hii mwaka ataweka milioni 50 ya kuanzia hii uwanja. Kwa hivyo jamhuri ya kutangaza tena leo, hii ni jamhuri nyingine imetangazwa. Kwa hivyo kuleta hii sherehe hapa haikukuwa bahati nasibu, ni kitu inapangwa na ni nini tutaachivu baada ya sherehe. Na hii ndio speech ya mheshimiwa governor. Ubego asense mwe nigasoma roboti kurasoma governor we county ya Kisii na komenta buna na kwereta roha soko ene kibuna oboteru wagendere ko ene kigwa kurwa soburai wabono boigo na magendero. Ekera tuwasote serikali abantu bari barikire batanye kuri mushahara bataye payroll bariyetendire abandi abarimu bararoro bakoresheje ngiri 10 muna abarimu ba ECD niwoto ababeka wetero mheshimiwa governor raki monsi fees everywhere obabure permanent and pensionable no mushahara bakoria no muyano baburi pamanye ine gasi yako no mheshimiwa sima magaya county commissioner nigaso moroboti robene kurwaso morai wense Dr. William Samuel Ruto ururu wakwanira gochingira kwelituko liarero boigo no mokiabegete haso kwa ene kubina Kenya yasukire bosio. It is with immense pride that I join you in celebrating the 61st anniversary of our nation's birth.
negati yari wega kwanirwa ngamo no kwene kebuna geti kiga Kenya ntirago kyarosigwe kuhikiria chisegi chegenka baigo no boniria wechinginju au na bange bagokera litukeliga Happy Jamhuri Day. Ngurumudire taseni kiagetembe kurega se county ya Kisii litrene nguruku Daniel Wonjiri. Happy Jamhuri Day gochia sorna Daniel Ontiri noraboti ruwa senchera yobu kiranu tokwirana asensemelia ye bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii abasaye ni gobaburi gwe kwibwaterania amone mirimo eraba kwanye mwenchira mo yogwetanga kurwaso butumikibwa amariogo yogotindia okwana alitko liarero ase award ya bugusero bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii ni gomo MCA award yo Mosque Vincent Abuga abiriga watamna nerebu ya abasaye kwane kingo kibari gwetuma ase mirimo yabo erikwana kinga babiri bagwa konya samot karibu sium na tukumanyigwa n'umurikito Dipon Asanya agondoka kinwa mashinani moroje mnatoleli sabwa n'umwesimiwo mintofini arure korwa ali town ni orovo tigire baka bantu bechi county ochire ko twatendi gali sabu rero kosenja muri day eye ngati yenkwane ye masijemo kurwa sabasai kurwa segodi ya Bugusero yutoke miye bunge ya Kitutu cha South hasa baba gokorege karokia bene kyo gusangirira ibirengero byabona magani yabo uninchirejemo iyo korobelia amatuka maya ankyo kwa siku ya leo nyewe tuko na furaha kwa mheshimiwa wetu Abuga kuongelesha wa agencies moso tumeona amesema polytechnic yetu ni free my youths to join huko as from January tusome ametufunza ametuelimisha. Kuna wengine kama mimi tulikuwa tumeluso kuna masomo lakini naona tukijoin shule yetu huko ya Raganga Polytechnic ametuambia ni free, hakuna kitu tunapeleka huko. Alafu pia ametuambia juu ya madawa, ametuambia tuashe kuwa na siku nzuri pamoja na MCA wetu. Tumezungumzia mambo mengi. Langu ni kushukuru vijana wote ambao walijitokeza siku ya leo kuja kusikiza na kutoa kilio chao pamoja na malalamishi pamoja na mahitaji yao. MCA Borogongoro igani gerali bagalia elia bene asumuti mukojega bugo chengera litukolio bosibuli mejense asokoigwa ekerero kyabasaye anene asechinga kyechiga litukoria rero na chigeta abasaye baguru Bugusero unategete gotegerere birengeri byabo nandi unabutambe togoteba nere biya kwa bari chingaki erinde baru birengeri byabo senjina bwe serikali ya mama twabere na barabu almost ri tukorigima na ina bontegete gotenga mbia mono for coming because by get in time saine kamiri ikon unabasaye na abategereje and I want to confirm ngai birengeri bangere ningende kubibeka into consideration twakikisha ngatwagajire generation ya mama abasaba igani go bagokira umuruguriga asibate ininchire yemo yokoreta obomo nabo igo kwegendereria asichinsemechyo. It has been a great impact to the most especially called the youths around this place because the mentality and what they had in mind have changed and they are now people becoming of great value. That's what we need as the current situation and the people of the current affairs as the Gen Zs. I'm recommending good work done by you, Mr. Vincent. Is a great today being a Jamhuri Day. You have taken your time. You have come here on the ground to at least share with the small kids who are growing now. Sisi tumefurahia kwa leo na tunamshukuru aendelee na hiyo roho yake kama mwana Bugusero. Tutaona kuna matarajio ya mbeleni kuwa it will be all success. Komentanaje omwemisio yo igani gali eira yogo chikubwaterana neke goli ekege kyabasaye asama tukaribosyo elianyare goikirania chira cha magenderero Mario yogo tindi twakwanira mananga kibago chichamo twakwanira mangana education twakwanira igoro ya magenderero twakwanira mangana sports yonte getego confirm aso gotebanga ikiritura taramo na Genesis nabonte getego tebanga gentunge okirasi Bugusero. Abasaye bonsi bono nigo baburiwe kwerenda anene chinga kyechiga cyomutimoko elyo banyare kwana na chinga kichingororo nabo igo gwetanga kurwa sebinyugwa ebyo anene bikoreta ebikoro by'obusalia tego sabira bana youth bonds more especially una bono turenga kichi all day
kumugo chaga kusherehekea maana Christmas, kumugo kusherehekea maana ya tarehe moja. I want to request you kumugo genda muri chindagira chiri chingia chitanyara korete contribution chitanyara kogera muchaga chisegi erindinga gotogo chako mwako munyi tochake torebuya naende togende n'iki program cyakera rito ntubona nagira abantu babo gusero buya rendo mu marayo mu murigereri moja nandi motebe nandi etano nandi mu tomeka rende squeeze mna madanga ya fiete ndege tode to momendere ndande no dimia atiko tokonya gochimotule ndanya abanyoro torusirizi Ikuripoteria getaseni kia ubwanchite kia getembe eriterane inkoro kwa Dipon Asanya Right imbe wana sana muliketo Dipon Asanya norbotu rwasinchira yobo kenu tokurana asense mwende ritkolia lero na nchire moyo kwa nekinga bakenya babiri bagucengera ritwe ligali ya Jamhuri Day niga bakenya bange babiri bakurwa ebirengero kubatkana amono gokonga kubugima abange nigo bagenderete komuchia serikali yo muske Dr. William Samoei Ruto na kubolia abarai kurwa sorgo nguro gusigo cha muninchire mo yogo ikrania amagendero roboti ru nigo rwaliganirwa no muliketo Gabriel Nyakundi Ero nigo ensi ya Kenya ya chengera ritko Jamhuri Day ase chinsemo ao ase kaunti ya Kisii nigo moyego uyu ochengerwa ase geti Kenya Ntrago yego toka ase wadi ebino ebunge nyari bari chache kaunti ya Kisii ase moyego uyu nyara kuragwa no commissioner Joseph Kibete nigo jibande amo na matero ya Jamhuri Day na mashairi nekiwa segeti ekyo amo no kungusa engori ase abamenyi semeyo bagokira omuyego oyu jimbo la Kisii abayigo nigo amamenyi kurwa sensemeyo barwa ebirengerero igoro yumuyiga Jamhuri Day ase abange borokia otagokiwo kwabo ucyasumeyego yo askiri bawote banigo obugima bwabonega abo abere obokongu mono gakinya sai tari gwanjo moneno itu atwanja torora mabera twigete tu abana twagotiri nabana baro abare mabu bari nchara bari abandi nyumba batandigite imiukonero itandigite gaki omoneno itu tigatorora mabera aro yakenya yita mabera kare gutwari kutiru jombi kiri kinguri gisota ki amakima twanya kuragira ka abantu gisote dikuna goite kuma bitamba bikuna kutama yarenga okora ni jiri yari tuanyorete tiara tukabere nshi y'abakoroni muso abakuti lakini huna yajite nene baitu banyabatanga ni bajagite manganaya iyo banjagite babuya tenjiringi ya sana lakini all of a sudden goje mnajikunya goje chaiga yarabe there is a lot of change lakini ababande to group the subjects yani awatoko gambiwe we don't benefit there is no benefit Jamhuri kanga naintu abantu banyorete bari baitu banyorete no banamugo kanga naintu tuanyorire kwa tuarura aje situale the idea is umuntu ndebwensi none kikorera kigujija umuntu atagete nera anyore position atakubarira abandi lakini tatagete ko barenga promote atagete ko bayikaranza all through onyendiri abantu no boro for example cyo muri yarenga onyendiri abantu the grassroots abusabuti abantu bandi bagujija bayikaranzamo babaye views cyabo batagete nse yawe enderere kanga tukuri lakini bona wakanya regisiki prepare cy'abantu bari abanene buka bakwana bata yaba yani hours into no receive lakini ukwana ntoli kukwana engaki ya ono basikolebwa wauliro na serikali ekogamba yakogerekere bange tukatetekirate ubwatigera ndotoko gokya serikali yarenge okay kibango nande ekora amagendero agokonya umwana ingi directly nagotegerera ibirero byaye nariyetere erabeye ngitomono yakogera Kingo reporter yegetembe kurwa sebunge nyari bari chache county ya Kisii ninche Nyakundi
Right mbya monsana murkito nyakundi Gabriel no roboti rwa sinchira yobo ikeno mwanchu mureko rumwaka bwe mo chimikianda 50 muna itato oikaboni gane myaka 50 mo yaitire kurwa ensi ya Kenya nyakobage kwenyora obusibore abwa sabange batamatinga kurwa achinga kecho baribe baigaba bete bakurunira obusibore bwensi ya Kenya kurwa hayati mzee Jomo Kenyatta oikachinga kechiga nabo igoma onchuriki ensi ya Kenya osengetambo kuriki ensi ya Kenya yaberge koira oikachinga kimne chiga korende nigo omurikito sambiyenda atwargeneria omugano omwenge oja muhuride Chitariki 12 omwaka bwirwe mo chimikianda 53 1963. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Ense ya Kenya nigo yanyorete obosibore kurwa asobra inoboteneri bw'omukoroni obongereza yani British colony oyoraite na gotenera ense ya Kenya asige kegetambe. Betera asomo kiobege tuna borwaneri bo bosibore negati yabo ekiombe kya Maumau nsiyo buraibu wa Field Marshal Musa Mwariama Dedan Kimati General Baimugi Warui Totem Stanley Mathege na bande bunabono kubukubu chingakie chiyo morayo motangani bwense ya Kenya Jomo Kenyatta kurenda asama tuka mangi omanyekanite buna Johnston Kamau nigo atanchete kiombe kya Maumau gwikaga kiruka oboroire go CDCs kurende na ireteri bagani nene boigo asokurwanero bosibore bwense ya Kenya eginto kirete ogosibo kwaye jela ya Loikitang nabara ibande gati yabo Kungu Karumba Bildad Kagia Fred Kubai Paul Ngei Amona Acheng Oneko chitariki 12 omutinyi 12 1964 Kenya kanyerera obosibore bwe wetenenera na korokia omwari obobora ibo mokoloni asikira omwaka chitariki 12 omutinyi December ariko chengeru magega yokonyora obosibore. Kenya we ni baba yangu, Kenya we ni baba yangu, Kenya we ni mama yangu, Kenya we ni mama yangu. Jomo Kenyatta oyorenge omuwaziri omonene abweri tangani akaegwa ali bagali okuba omuraibu ense omutangani magega yogotianirwa asiri tukerio. Uhuru! I, Jomo Kenyatta, being chosen and admitted to the cabinet in Kenya, do swear that I will be true and faithful to Charap moya kabwati chimbatiro chumutangani wa yena wakora amauncheria au Emilio Mwe Kibaki omurayo gatatu Uhuru Kenyatta ka omurayo kane naboigo omurayo bono Dr. William Samoei Ruto oyora omuyigo yo imiyegetikia Uhuru Garden sasu mucho Nairobi asentunda ya Merongege Tembe TV Jensam Miyanda. Harambe harambe tuimbe pamoja, harambe harambe tuimbe pamoja, harambe harambe. Right mbya mwana sana muri kito samiyenda happy jamhuri gucha saba Kenya bonse kurende ngotoka nda sense mu yakabere ye studio tonyora basembu wagatemben kurena na mange nkwarganitie toskare. Pagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo darome, mangana mazi, pagina ninjo. Ya tebete yule, musia tebana ki. Wetere so korti ayo gari yogo. Aye. Ochiche tongeri maje, kiara se rondonga data. Ondonga ngale, ondonga na jesu tai keru pia bwana. Ya achire ya dire kete ya achire ya ndo chia echi. Ochicha tongeri maji data tongeri maji ora marwan tai magara tai tongeri maji data kiara se rondonga chia achire. Chopa kale chia achire, uchia ga ndende ndo chia achire baba. Chia achire chopa chia achire na to chiche. Tongeri maji kiara se rondonga. Amusia tebele. Pagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo darome, mangana mazi, pagina ninjo.
Right mwanchi muri akari munanda sansema iga ya kabere ne yomweri kionga chinsa ibere chubutko bwarero bwasto kwenda kurwa se county ya Nyamira nigo moseneta bwe county y'Umuske Okongo monge omugeni abirika gwesokia na kuburia umugabana bwe county ya Nyamira Umuske Amos Mwamyalibo gukia gwikirania amagendero nabo nigo Kongo abirika otamna nige county gwikaboniga taranya kwa baye konyora amagendero agwenderete egento kiabere kwira abananchi abange kwemurunga na letele tuwe ripoti une kaunti ya tumire milioni 18 mwairua maji ara itigo karona ataleto kanyara maji tai maji na aro ose tai maji mwate wabuye kera kama na dengo koma ile nyabenuwe njomo no yomo oli ote no kwane songo mae oyo kalere karoma ja kurupona na kwane kema ekemae amaji na aro itigo ose tai yes ono indira bana kwaja matanga unangalo tote banyorra bana inchi bare no ko mugeni use bare nakaba bami bago je tora tabania gota bana bantu bami ndo inu moto chore ko sewa no na je seneti akoma na atanga ngia ko roko nga uchira ko rupole ono bana letre pole na resi abana abatikere chinda kana na kiba na koli mboga ya koli ikiara abana huwa tabele tobisi na watu wete ikirugu iya karogo watu komu basa na kiyo kulawata afadhali wende kulira kabali watu komu kubu abali wakaleki kama noma ito wangu kwa naiga gabe gete nyamaka nesere ya jamhuri jina achole waja korupo ikiara nyuma ito wangu wajebu Kwani njena kwa ndo na hapa na jamhuri na njenda yunga lele ngoko ne bekira ni nyama ngenda yake lakini wote na ke korupo une bwa kwa right mwanchi mwe kwikira buno ngwikira mwari bwe kionga chinsa ibere cyubutku bwarera sabariki baito bamangana maya kurwa se county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi ngo bakira ngambia muno nabo to gwakira ngambia muno soko chora kuriria ekionga chinsa ibere cyubutku bwarera kwa ebiro daktari kurwa asensemelia ya World Fit niga ikirega igatunya kwa togoso asensemelia yo komunyoku yake bachanuto Oscar etuka yo momo ya